iyi iracyari Ansa TV Rwanda, turacyari muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, aho tugiye kubagezaho uko aya marushanwa y'imbyino gakondo arangiye. Ngewe ndacyari Archimedes Lampard Software, gusa ntago ndi njyenyine, ndacyari kumwe na Gusenga Fabrice. Amarushanwa yabonye gute? Aya marushanwa rero yagenze neza, nta kibazo, ibintu byose byagenze neza kuva ku ntango kugeza ku musozo. Byari ibirori bishimishije kandi binejeje buri wese wari uri aha ngaha, wabyitegereje atahanye akamwenyomwenyo ndetse n'akanyamuneza ku mutima. Reka turasana imyambi rero tubabwire uko amashuri makuru na kaminuza byitwaye muri aya marushanwa. Kaminuza ya mbere ibaye ishami rya UR, ishami rya Nyagatare, aho yegukanye miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Kaminuza ya kabiri zabaye ebyiri, ni umwanya utari woroshye kubera ko abajaji nk'uko batangaje ko izi kaminuza ebyiri, UR ishami rya Rukara ndetse na Rwanda Polytechnic ishami rya Gishari, banganyije amanota, nibo begukanye umwanya wa kabiri na miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kane, Fabrice, ku mwanya wa kane tubasanga abanyeshuri biga muri Ngoma, nibo baje ku mwanya wa kane, ariko bo bakaba nta gihembo bahawe. Noneho ku mwanya wa gatanu tubasanga UR Rwamagana Campus, bo bakaba nta gihembo babonye. Noneho ku mwanya wa gatandatu, ndetse ariho dukunze no kwita abenshi umwanya wa nyuma, tubasanga East African University, akaba ariyo yaje kuri uwo mwanya wa nyuma. Yego, yes, ni amarushanwa rero yari yahuje amashuri atandatu aherereye mu ntara y'Iburasirazuba, ubwo ni amashuri makuru na za kaminuza, aho ibi birori byitabiriwe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse no guteza imbere ubuhanzi. Tujye kwegera bamwe mu babonye ibihembo, batubwire ibyishimo bafite, babyakiriye gute, ese barakomeza gute?